There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. Halo kawan. Halo kawan semuanya, ini kami berada di Taman Rusa Banda Aceh. Sangat sungguh luar biasa. Binatangnya ada elang, apa nih? Elang bondol, ada rusa, ada ular, ada ayam, semuanya. Halo kawan. Hey. Halo. Hey anak hutan. Hey. Apa itu namanya? Lurus. Hah? Lurus. Makan? Makan ular. Oke. Mana ada gajah? Burung un? Halo, ini kita di mana nih? Di Manase. Lagi menikmati suasana yang ada di Manase. Mandase ya? Ini Taman Rusa ya? Ini apa namanya nih? Binatang apa nih? Sapi Afrika. Sapi Afrika, coba lihat di sini ya. Oh. Mari di mau. Apa itu lewatnya? Ratusan besar. Bunga sudah hai. Bunga mana? Bunga cantik. Mana rambut cantiknya? Coba dulu rambut cantiknya. Ya cepat sekali. Rambut cantiknya coba. Coba dulu rambut cantiknya. Mana ekor cantiknya? Coba dulu. Nyai pohon nah. Apa beredang lah ya? Apa itu namanya? Itulah. Sambar. Tuh, dengan tawarin saja. Dia hei. Assalamualaikum. Ayam. Ngam. Dah tak boleh ke? Hai. Di mana? Ini lagi berada di Taman Rusa. Iya, Bos.
pindah. Tak usah tutul ya. Ini rusanya. Tidur dia, tidur. Apa? Ambilan terus bang. 1. Heavy. Ikan dia. Tak ada. Ada lagi dalam tu. Ada tu di depan tu ya. Coba ajak aja. Bro, oh. Mana buayanya? Mana? Dilarang. Melempar kedua. Igro untuk. Buaya marah. Dah sepulang nih? Dah. Dah capek kita mainnya ya? Dah, besok main lagi. Oke, adik kerja mana? Khadijah sama Masyi. Kenapa nggak ikut? Jangan ganggu Mi sama Abi pacaran. Oke? Oke. Ini apa namanya nih? Ini kereta tutut. Hmm? Kereta tutut.